Dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naše emisije Ogilja TV, moje ime je Stanković Ognjen Praznik. Danas razgovaramo o tome šta je to Deda Mraz. Idemo! Deda Mraz je ljubazni zimski čarobnjak iz Velikog Ustjuga, poklanja djecu i odrasle koji su se dobro ponašali tokom godine. Ukoliko želite to da gledate na ovom video u YouTube kanalu, na platformi koju treba slušati na predavanje, profesor Kusos muzeja, trener online sport i na kraju koordinator za posao preduzetništva. Subscribeujte se na kanalu i stavite like obavezno, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogiljatv.com, ukoliko želite to da prijavi na website, ja sam uvek tu i sve ću vam objasniti. Kratko i jasno. Vidimo se uskoro u klipu.